Ujabulile Zulu wasemachobeni wothuka ngethuba ezama ukufaka isicelo sokuba umntwana wakhe afumane isibonelelo sokukhubazeka kulonyaka uphelileyo. Waye wajikiswa yiSASSA emva kokuxelelwa ukuba ufumana umvuzo nanjengoko engumsebenzi womasipala waseThekwini susela ngo-2017 uyaziphika ezizityholo. Le meko imshiye ephantsi koxinzelelo nanjengoko usapho lwakhe lutsala nzima unoloyiko lokuba isazisi sakhe naso ngahle sisetyenziswa gwenxa. Ngiyacela ukuthi izikhulu zahulumeni ke zibheke ukuthi ubani lo osebenzisa i-ID yami engasakwazi ukuthi ngibhalise ingane le ekhubazekile engihlala nayo ngoba ngithwele kanzima baningi ngibakhokhela emotweni. Ingane ayikwazi ukuhamba kahle ikhokhelela emoto. Ngicela nje ukuthi uhulumeni angisize ikwazi ingane ukuthi ithole ukusizakala ngoba nesicathulo ayisifakile kwimanje. Ijelo leendaba ze-SABC liye laxelela amagosa eSASSA ngale ngxaki naye ajonga iinkcukacha zawo nezibonakalisa ukuba Ujabulile Zulu uvela kwinkqubo yabo yokuxhaka-xhaka njengomsebenzi wakwamasipala, ukanti umasipala waseThekwini uthi usaphanda malunga nezizityholo. We have got a case of this nature. And as a result, we are going to move with speed to conduct an investigation to ascertain the veracity of these reports. We have recently conducted our own internal audit, not even one incident whereby we have picked up a ghost employee. Ebutsheni balonyaka umasipala wasemsunduze eMgungundlovu uye wabamba imivuzo yabasebenzi abangaphaya kwekhulu ekurhanelwa ukuba ayingobasebenzi balo masipala bokwenyani. Kungokunje isixeko sikwiphulo lokuqinisekisa ukubalwa kwabasebenzi.